Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane Winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane Winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane Winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane Winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane Winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane Winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane Winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane Winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane Winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane
yedimu Sini papa be na upe biasha Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe biasha Amansane winyano baby ya Kumawood right abuja for yamamo ajo na ema kwaba ene eyeda ukuada erade adom ene so ode akyeye akomtene kronkron a yede ene aduasa eyeye onyame adaroma ene ede nyina abawieye on behalf of the entire crew yema yenuano mozamifo a ma mo ho kwan ema emra ala ahyehye de amamo so munni so no mutimi edi so afi mu nyina na more than 30 days atena ase ekire kom no mu bia badika de sala na ya stage de ampo nyankopon se afia mbo mpa ya mo man aboma busua aboma yegyina no onyame emwa no nto supangu so na asumdue nkan kompuntu nhira emra oman Ghana na emra yenso na yare bia no a ebe fa yen mpofrum na edo ha ebe oman no so de ala ankasa onyi emfa emfiro ya tenase ebenyamre ne nei yetumi edi enkomo enso ewo efia ansam ne de ye koda asore no na de do so sen de enra kwesi ye ena aba ayenyamre na yetumi edi enkomo enra ye sole so ena information ba ye se ukopimu ewo new kajetia marketer ya de se ija atoho na ija na to kajetia market itiye ejapade de beka se kakra bi ena ehwere ye nanso no na yedim se edifita ye si ye kama na ekwanza dremu a enso ambulance ewuremu ana fire service forecast ewuremu na akodum gya no edu abi na aye den edema fire service ahyan hodo a ekwa akodum gya nyina ene se amanfo bi no so no ama manfo bi ewuram ama container nkitinkiti bi na bebi wo ho ni kwaza de ade si a sere mahama si ye no nsan kakra abemu ebenyamre na yetu ye din komo nei ebo ba duba akokobo dum mienu ansa de difo mo kajetia etumi awura market no ni na ne se yesi ye no na wo sempanifo na mo to niama ansa ne mo yin sensa kan ne se obi de kofa world abi ene ba ho a na so na de bi ho a ma sare no etumi kosi ye hon komo benyamre na yetumi ye the Church of Pentecost me salutumo na na mase an ultra-modern prison service. And Church of Pentecost for SC the amanfo a omo adura and ne mpata mu se bia say otu for the Bible no tu for na wantie na ana say e bia obi mpoko atwa ntoto so na utanye ye ne doko wi afiase a ukwa onye be papa etimi ada. And I can tell you say ohwe omo edifit na ebibre mu minim de baabi a ebi ewo efepa de amani na ntimi anka bo manya no Church of Pentecost for asset pace no etumi ede ama fa Pentecost for video no tos mame momfa tos mame na ahwefo enhwe we the pictures of Church of Pentecost it we prison ho no baabi a prison ne beba obeda ewo Pentecost adwira de omaye no no to we prison ni ebia asemi na atowo obu akwa no anyese boni bi no waye na mu bi na twa nto ato no so fata ba studio ha na ebia wo free studio akwa na se bibia yira otwa no ho hwe enye na jesi ato no zemi hu so offer na waya na afia no fata ko prison no eno enso so ebetimi ede no akọ prison no ko prison a adwira the Pentecost fire ede amom ni minim de abibirim ha say wo prison ward ana se ba bia prison for beda fese ya mom for baby a omo bejo omo nan no ntoso mfa mame omo bejo omo nan no aha na prison ni a ono no beko ho no obeja na nan we dey say zanka Pentecost for mutimi titi si secondary schools ahodo mu asanka enya grow efe pa na fe
prison ni no say ye reform no a what di bone no bi a wo prison ho no wo say bibu oposo otumi asua adwuma monfo madwuma ho no so me tailor fo no a machines egu ho a obi a okọ prison na ebi oposo osua tailoring no omo so ho eni Church of Pentecost the omo edi abo man Ghana nkanko nie is not the first time who Pentecost obra covid ba ye asen a omo edema NCCE asen a omo dema covid team omo de ya juma donations ahodo Pentecost ye in fact efata say ye bo abaso nti we the Church of Pentecost for mo menya de see enra ewo Kumasi new Kajetia market so no na afi yenhwe eno so de see enra ewo new Kajetia market we new Kajetia market no ijana to ho aftermath no enema ehye no ebi na wo hwe no we enema ehye ho nso ndu ndwa no na egugu fom ho no eni nipa hodo a na omo so omo ewo ho fire service for no we say omo na call ya omo tumi ko put things in place a entumi anse amro so ankodo ebe na wo se edru na fire service car no ekro no na edin kakra pa se car no betumi anya access enso etumi edi awramu ewo eho momfa sa video no enfa me fire service car no fire service car no na edin se car no kwa no do abi wo ha na manfo bi ne man ketenkete on the seas woni ade na ayedin amaka na so betumi anya asese awura mu ba all no onyame adom omo etimi koya eja no omo etimi dum na amfa wa hawkese bia no entumi ama atra sei ebenyamre na afiyetimi adi nkomo na are we in the country the state of insecurity ana obi busa ameso busa bi say oman no ase enei amanfo bi security sem no etesen the Ashanti region national security coordinator ora ayensu DCOP retired DCOP retired ayensu opare ado enra information ayenya aye oni yedi nkomodo kan aye ne say national security operatives but the regional minister so kan ne and say omo ye Delta Force members omboro apano office say onsoring free no office apano say wampani onya krata ana ko wampani se minyi wadi kwado adwuma office enu a eye adwuma na mranti bora office wa omo no sakra pa no sakra ma kiki ma obe nwa so ma hankofo no na national security coordinator wa Ashanti region na yede hankofo gunesa akopie mu Central Police Station papa yi why regional police commander pen na